Mukama Yesu ndaje ikinzanye sikindi nje nguma amahoro yuzuye. Mukama Yesu ndaje ikinzanye sikindi nje nguma ubuzima bwiza. Mukama Yesu ndaje ikinzanye sikindi nje nguma urukundo rwuzuye. Mukama Yesu inzara nshonje jewe inyota mfise nta wundi yoyinkiza atari wewe. Kirutsa umutima wawe dusenge kuko uhisemo neza. Uhisemo kubwira Mukama Yesu kuja imbere yo kuja mu bindi bintu ibyo ari byo byose kuri uyu munsi w'145. Uhisemo igisumba ibindi byose, ko uhisemo ko amahoro ukeneye, umugisha ukeneye, umugwiza ukeneye, ubwiza ukeneye, ugukira indwara ukeneye, kuronka urubyaro ukeneye, kurenga ikundi rukeneye, kuronka urugo rwawe ukeneye, kunezerwa rwawe ukeneye, ko wobikura mu nyongahumuka, ko wobikura mu ijambo rya rudasumbwa. Icyo uhisemo ntikivogerwa, ibyo ukunda. Kirutsa umutima wawe usenga uyu mwanya ntugupfe ku busa. Turaje kwakira isezerano rishasha. Ntuheranwe n'agahinda ngo uvuge ngo n'ubundi naragowe niyo mpamvu mbyutse. Ibyo urimo byose, ibyo ushaka gushikako byose, ibyo uhagazemo byose, Imana irashoboye kukurokora no mu nzitane y'urupfu. Wumve neza ko iki gitondo impamvu ubyutse ari impamvu yo gutabarwa. Wemezanye n'umutima wawe ko hari imirindi uri kurumva. Wumve neza ko Imana mu buzima bwa kiremwamuntu cisobanukiwe ikora ibidasanzwe. Iyo nyene ishobora kunga ubumwe nawe ikagera ku rwego yibwiriza ibyo gukorera. Iyo uhaye urabyuka umuturuturu gusenga, kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe, kwiyambura imikoshi, kwiyambura imivumo,
kwiyambura iminaniro, kwiyambura umunuko, kwiyambura ibiheko, kwiyambura ibintu byose biva hanze cyangwa bituvako bikaza kudutandukanya n'Imana. Ugeze ku rwego Imana ikurinda ntimbone ijisho ryawe. Ntubifate munenegwe kubona ubyutse gusenga. Aha n'akantu wibukirije mu bwonko bwawe, uribuka uti buriya Imana yarinze itanga umwana wawe ku musaraba. Imana igera ku rwego yonyine ubwayo, iraba intambara, iraba ibisuzuguro bikikije ubuzima bwawe, ikagutumako. Ikagutumako ikakubwira ati ngiye kugukorera ibi. Mwibuke Imana ibwira Yeremiya muri Kigaro cya 33:3, nabaza ndagutabara ndakwereke n'ibindi biruhije. Kimwe mu bintu bishobora kurokora ubuzima bwawe, kimwe mu bintu bishobora kuguhuza n'ubutunzi wagenewe, kimwe mu bintu bishobora kugukura ku mupfumo n'umugayo, ni kubyuka gusenga. Kubyuka gusenga bikura inzitizi zose ku buzima bwacu. Kubyuka gusenga biharura inzira zacu zo kugenderamo. Bibiliya iravuga ngo Umukama yashikirije ijambo Yeremiya igihe yari afungiye ku kibuga cirerekera, aravuga ati ikibuga cirerekera muracirijo umwuka wa ruzengerezi. Bo barakwiga bakakuzunguruka uzi ngo ni inshuti ngo ni abagenzi, kumbe ni indyarya ku buzima bwawe.
Imana muri iki gitondo igukure kuri icyo kibuga, aho warerekewe n'abagome, aho warerekewe n'abangushi, aho warerekewe n'abarozi, aho warerekewe n'indasaguzi, kuriko nazo zirakugota zikagushanura ikakuhapfa. Ibitekerezo bibipfuye, Imana yagukure mu izina rya Yesu Kristo. Kuri byabazaniye mu icankiro. Ngo genda ubwire Ebedi-Meleki wo mu gihugu ca Kushuti, nguko uko umukamanya n'ingabo Imana ya Isirayeli avutse, ngo ngiye kurangurira amajambo yanje kuri iki gisagara, ariko ni amajambo y'inabi, si amajambo y'ineza. Uyu munsi bizobera aho ubona. Kuri uyu munsi nzokurokora, ntuzotabwa mu minwe y'abantu utinya. Mwumva uko Imana ikora. Utareba ugure mwumva imirindi yo gutabaga, umugani wa ndirimbo. Imana yakiriye Yeremiya imushaka ubudahangarwa, yongera yakira Yeremiya imushyira mu ijuru ry'ubuhanuzi. Uwari kuza agasanga Yeremiya hari kuri icyo kibuga, ubu ngo n'Imana yaramuhebye. Imana icyo ukora gusa wirinda kwishinyaguriza, kuko umukristo atunze umutima utunuye, umutima ubabaye, umutima ubwoba, umutima uri mu bwibone, umutima uri mu bwishimo, aba yamaze kwirukana Imana. Uwo mutima w'imyonore ko uyu munsi umukamaraje ngo arokore ubuzima bwawe, kandi Imana ishoboye kukurokora no mu nzitane y'urupfu. Ngo kuri uyu munsi nzokurokora, ntuzotabwa mu minwe y'abantu ufitiye ubwoba. Mushingana, mupfasi, mukobwa mwiza, musore w'intwari, mugwayi we, mukene we, mupfungwa we, mwana w'Imana nzima. Ni iki ufitiye ubwoba kandi ufise Imana?
ngo muba ufitiye ubwoba ntaweraniye muri yo ntaweraniye zitanu ntawe gusoramo ngo ntuzongera gutinya umuntu ngo niriyazwe n'umukama mwako n'iby'ukuri nzokurokora ntuzokwicwa n'inkota impera yawe n'ubuzima kuko wanyizigiye tujye gusengera umutahe witwa kwizera Imana abo ufitiye ubwoba ibikunanije ibikuruhije ngwino dusenge dusaba umukama twugura inzira nziza y'ibyishimo ngwino dusenge dusaba umukama dutetere mu makuba y'ubwoko bwose ngwino dusenge dusaba umukama yugurura inzugi erega ngo kuri Imana itamukenyeza muzosubire muri za 45 kuri ntabyari gushobora inamandine nawe yamutakaje ngwino dusenga Imana igorora amayira yacu uyu munsi tureke gusama isazi duhure n'ukuri kw'amasezerano yacu reka kwijajara ngo ibintu niko bimeze nimba ariko bimeze kuri umwana w'Imana ariko ukirira abandi baburi ubone ko bahako reka gutwagwa n'ikiro tuje gusengera umutahe witwa kwizigira Imana Imana niyibona igihamiye kukubabatsa kandi ishoboye kugikuraho ko wabyutse gusenga nukomeze guherana uyu mutahe witwa kwizera Imana uzamukane mu izina rya Yesu Kristo mani ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi
mfise vyinshi vyo kukubwira ariko reka mpitemwo kimwe sukwamarira yashize sukwibibazo vyarangiye mfise umutima uranyuze Uwiteka nje imbere yawe nibutse vya bihe ari ibihe by'ubukene ari ibihe by'ukubenga ari ibihe by'ugutabwa ari ibihe by'ukugwara ari ibihe by'ugusuzugurwa niwakiriye indirimbo igushike ku mutima kuba ndiho mukama suko arico natanze suko ntunganye bikwiriye nikigongwe wanyeretse ndanyuze mu mutima wanje visindiribi bihumbi narindi jambo shaka kuvuga usibye rigushima dawa twese uvyagiye mu ijuru narindi jambo na rimwe dufise ubwoko bwaho kiretse iryo kugushimira ko watubwiye tukaba turi bazima tukaba turiko turabona uwo muturuturu uwo mutwenzi mukama nezereza twebwe ubwoko bwawe dukora igisuzuguro c'ubwoko bwose mukama iki gitondo uruhanga rwacu rukomeze urudadaze ururinde umwaso urinde n'umurozi ubu uruvuma amata amugarukeko mukama ibiganza byacu bityorore bigira umugisha no mugwiza mukama imitima yacu yinezereze nyagora ku ngoma dawa twese uvyagiye mu ijuru ni wowe nyene ububasha ni wowe nyene ubushobozi ni wowe nyene ubudahangara ni wowe soko ry'ivyo byose imitima yacu ikeneye mukama komeza ubuzima bwacu burinde umwaso uzobukoze mukama ngwino ukuri iconyi mubyo dushoboye gukora mukama ngwino ukuri iconyi mubyo dukunda twasobanukiwe ko iyiconyi giteye bagenzi bacu urukundo rwacu rumva gusa igikundiro cyacu kikavogerwa none ronye n'ijuru n'isi ndasengeye abana n'ababyeyi ndasengeye abagabo n'abagore abasore n'abigeme ndasengeye abagore n'abapfunzwe
mwe wese nabona kugira neza kwa mu izina rya Yesu Kristo. Niwumve gusenga kwacu niko Dawudi yavutse. Niwumve amaboroga dudubiza ava mu kami k'imitima yacu. Wibwirize nk'uko wibwirije kuri Abedimeleki niko Yeremiya 39 uri ku murongo wa 15 avuga. Wambwiye ati mu makuba yose nzobana nawe kuko wanyizigiye. Tubibye icyizere cyacu muri wowe. Uyu munsi utugire neza udupfumbatishe. Uyu munsi utugire neza uduteturure. Uyu munsi utugire neza udutenze. Uyu munsi utugire neza. Abarozi ku buzima bwacu turangirije ububasha bwabo. Indyarya, abesikoro ku rukundo, abafise amajambo aryoshye, abesikoro ku butunzi bwacu, abesikoro ingo zacu, turabazi. Abahuha ubwenge abana bacu ngo babe hari ibigugu, ari ibigangamuke, batazi akamaro k'ubuzima, abanywa urumogi, ababesha, abasambanyi, turangirije ububasha bwawe. Ububasha bwawe rudasumbwa nibuze bukorere kuri twebwe. Amahoro yawe nazazamukira imitima yacu agere mu bandi benshi rwose. Ubutungane bwawe nibuze buganze muri twebwe. Kama Yesu tukwakiriye ngo ugumane natwe. Uyu munsi ntaba ari twebwe tugaragara. Uyu munsi ntaba ari twebwe tuboneka. Uyu munsi ntaba ari twebwe dukora. Uyu munsi ntaba ari twebwe dushaka. Uyu munsi ntaba ari twebwe turondera. Ahubwo wowe wishushanya muri twebwe ngo wishushanye bw'itambara cya Veronika yagiye guhomna kuramo amaso. Uyu munsi amaraso yomerera dutwikira imibe y'abarozi tuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibihago bidusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Amaside yagiye mu nda zacu mu buzima bwacu. Amatwi yacu yazirya zibuka. Iminwa yacu baza barazibiriza gire ubutanga. Mukama Yesu uje kubana natwe uyu munsi wose. Twiragije muri izamu ry'ubwa mbere. Tuje guharanira ukwizera. Tuje guharanira ukwemera. Tuje kwigana sogokuru. Niwe warabyuka umuturutura ahakora isezerano ry'inaba. Ahakora imbabazi z'inaba. Mukama biduhe natwe. Natatumenye turemera ko turi bene. Mukama Yesu izina ryawe rize ryamamare mu buzima bwose tujya kuba muri uyu munsi. Kandi Dawudi yaravuze ngo iyo ndi kumwe nawe ndatera inteko nkazitsinda. Turi kumwe nawe Yesu turabatsinze, nabwo turabatsinzwe. Turashoboye. Turaba kududura tukugurirwa. Turashoboye. Yesu ubane natwe uyu munsi abadandaze bunguka. Komeza imitima yacu bohora ibiganza byacu, ingingo zacu z'ukwidegembya.
kandi urakoze kubikorera ubuntu bwawe, urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Tugoteshe ubutware bwawe kugira ngo ubushobozi bw'isi burye akavuyo. Duhe mutima wawe mwenda tuyobore kuri uyu munsi mushasha w'145. Atwuzuza ubwiza bw'Imana, atunegeshereza ubushobozi bwa rudasumbwa, maze twibere mu gitutu cya mushobora byose. Amen. Kaze mutima w'Imana ubane natwe, ngwino kuri k'ubuzima bwiza, ngwino budahangarwa bwa data muri twebwe, ngwino mushobora byose, ngwino muhanuzi yizewe, ngwino wewe uzana isura nziza kuri twebwe, ngwino wewe wirukana icankiro akaza igikundiro, ngwino wewe wirukana ubukene akaza ubutunzi, ngwino wewe wirukana urupfu akaza ubuzima, ngwino wewe ukura kucavu ugashira kucata. Ngwino turakwakira muri uyu muturuturu, tubwire neza ubwoko bw'Imana, tugire umugisha. Mugire umugisha w'Imana, mugire amahoro y'Imana, mugire urukundo n'igikundiro, ineza y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose, kandi dutabare kuko twabyutse twizigiye umukaba ibyo tujya kubamwo byose. Imana yadutabara mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen, amen, aleluya. Umva imirindi y'ugutabara, wakira isezerano rishasha, ucacura ibicu byose, imivumo yose kuraho, imikoshi yose kuraho, bitangura kuva mu bwonko bwawe, bisigaye biritsa. Niko Kristo yatubwiye. Gira umugisha umwana w'Imana, warahezagiwe cyane.